گلین شاہرخاں شہزاد نور پرمہر سلام شما چارگاہ توجیل نظرآباد یوٹیوب چینل انچو کہ شما سرپدے ای چینل وسیلگا ما پا شمارا یک لفظاں کی جست پرس وندات کتا کہ ای جست پرسا گوما امراداری کند بلوچی زبان نامداریں شاعر و لفظاں واجہ مقبول مبارک میں مرچگیں جست گو واجہ مقبول مبارکہ اشین کہ لفظاں کے کرد مچ شاگردہ چی بیت بزاں ادب کرد مچ شاگردہ چی بیت بیائے چاریں بارے واجہ مقبول مبارک مارا چی سرپدیدن لفظاں راجمان عکس و آدیں گشبوتا راجمان تہا سیاسی گروچیلو سنگر بندی و زوراکی و نزوری و انسان و دلوتانی جانی زیان و وردنوشی و اور وارانی سببا کستے ہمیں لوگانی تباہی یا زمین چندانی سببا لوگانی تباہی یا کہ ناشرکاری وطکوشی بعضی واقعات و اعلانی اثر چو عیدگے محلو کو ہم وطنانی وڑا لفظان تو شاعر و ادیبانی سساو زین سرا ام نقش بند چیک عام ہمیں راجمانی زندے بہارند نوکیت و ترقی پسند آبید دا ادیا بلوچ نبشتکار و لفظان تا شانی ساچشتانی تا راجمانی چیڑہانی فدرائی شرری وڑی ترگندگا کہ اس زندگی لفظاں کی درورن چونا بنی آدم راستیانی بیرکداری لفظاں آئیے راج دفتریں اورد بندہ کند آئیے استیں واد و بانداتے بنرودی راہ پیش داری انچین راج دفتر کے آئیے تو کا طرح ملک و راجے واد ود سرا بدل بھو کی رویدگے عکس گندگا بھی ہے چونا لفظاں کے مول مرادانی حاصل آئیے ذاتی سنچو سماہا جہانی سنچو سماہو شعور جوڑ کنگین راجمان تہا طبقات و طبق پہم ذات و ذریات و نسل جیڑا راجی سرکار تہزن جاورال وردنوشی و چاگردی تبائی بنی آدم تبے جوہلاں کی وانشت و ٹپسکاری مرچگیں لفظاں تو شاعر و ادیب واسطہ اشتری نئے کے پپٹ شرابا یارک بوگین و یک واچکاری بھوت پٹگین و دی چمٹیری کنگو ٹیولیٹ سکن گیان تو چارہ سرا اوشتگین ذاتیے گین مردمانا و نشکن گین کہ من شاعر یا ادیب یا منا ملوک و سرا اللہ میں کہ منی بچے عزت و شرفہ بکنا و گومن یا کیستندگی ناصیب ہیں حرکت وغیرہ کے انچکے میں شاعر و بازی حرکت واقعات کے بوگاں ای وڑا بھی ای پا نئے کے لفظاں کا دائمی پولنگو اے بدھاگند بلکہ آؤ کے پدریچ و راجمانہ گمرائی و تباہی و تہاریاں
پایدے مال افزان کی مردم چریشن چی اجتناب و پارز بکنے بہتر ابیبی منتوار عشت واجہ مقبول مبارک کہ مارا جوانی سرپدی داتے ہما امید کنے کہ شمارا میں ای گپ ادبی گپ پتران لفظاں کی گپ پتران دوست بھی و شما ہم وتی جستا پمارا دیمداد کنے معاش میں جستانی وداری گیں نو شہزاد نورا رضا بدیت اللہ میں